Saving Lives concert until the Noaka Yella drop them. But then Yella Pam Yina, especially committee Shabanda organizer. I think Tanandano committee Shaban organizer, but you drop them Yina than younger. To be in Yelpam, to be then being responded to certain allegations, especially one Lelan yet to Biago. Wala Yizan, Bayan Yinaki Dilma, in Yaba. Amadi nage bayan galma una be yir pulu pam edo zo to pumi yongo biago do zo katri be ngarga de yala pam ama shanga won bien she to ko ba gargale especially mi yamanglama ka gba pa marjire be mi yamanglama martaba ko gba marjire tule ndo arkema big malik nta ora bolti interview show ma nyanga nyana manda ko kanama katra yilo kama Pamba mana yeltene tana the ternal non interview because the basur da yisman so kataba yari to ashan ka bra pato solo katrayo yeto kutu kana o interview man enta tanda yiro la na uranya la panelist shaban kana ta pa o manzo ka non shuma ka yeli yeto ka bi to suggester kaman tin decline e o invitation ma do wuron kamande to shiruzula la arba den chata kana interview ma kam born put on record that tanang pangtama nte kan dirba zilsete ama ndo arkema mi su ama kabwa ami ayi perlan begadams o da kala fe ka gbabor song samla alla kara yina nte gele mal bara nto ka shudan kara organize na dan azan tapsung kala lorma ayina ta account because a mobile money number ayina ta account tinirba yi bo ko shenela mel no bo hando arpiam big malek la hanyela dabson sunsunu no be yina yel ye to apat za sister sirina isa no zulan yirba logro ken wen tahbala silmin tama an discusser pa mami ara discuss la shuma na kabu panelist kana kapte discuss bi la bo sa yungo kan buhara big adams na neither help la show dan kara organize na zan tapso yi mobile money shelin da zan ba ma ana accountability tin dirba katana na committee ma na yaya kamande katana yin announce lormate tin zan te LDS ka LDS na bigina ka agba pa nirbo zo ka accuser te second ka paayil za ci bara ma video yel no kaman committee ma ti dila logro so ti dil lorma na on ce ka da dorta ma za gbate de mi ka kar de yel da bayi ayan karan yel kaman zala na mi shir nan ngoran nan ba be mi yiban nan ngo ba da nan ma ama to bo wum di ban nan do zo di ban nan la mi ya mi da karbi kan bayan kan do zo ka paayil za ci agba za san yel ne di shir nan kati di barma logre duruma dan gbantama to ti di adimi nan kata gbami yibati ita gbami yibati na wunwun cika agba ku kpalm na agba so yon ko ma ngum na halka yili dan tab chang tu na kan na ku bi ni ma wor woshanga an ya na wor bebe kana worla na wun la cika nya villanda kpalma nu na ka nya kis ka bakparala kana wun ta kis shel dan garla dan de shirin ya ta gbami bu zumin السلام عليكم لكم يا شيخ الانباء